Toto Susana ngom na Ekadakada sunanu kanyangon lwa polo kolo mito chalo lo ringo ye tema lito nesabu atwana kedike koka koik akaula dumun emuro lwa jengi emame adekis na koka Pelbiong Health Center form. Posa kera tun ka Pelbiong dolo so ka Pelbiong ngadu me dokter la polne mame abudo ngadu manas te jey tuane ro abero tuani koko dat kira bero kere. Angom ngese adiope kotoma Nuatoto no ipu nuidete Atwaka ta Kanu kido kontuna mokolia Imurok aronis na rotin ne pepe amamus na biolos ko Pelbiong district. Margaret Akalam na Ekadakada sunanu kan awdata nako olilia ngesbo bache abo atwania ijarake akawla dumuna mokolia ita diope bona jai adekis na Ekadakada Health Center 2 yanga tosakira checking am. Singna ke haipa kanen ko nyadu mutana stingna mame. Asapu wapukor doke anuti ataki na idonyo ne penende utakanu nimo tonare doke ngita kina sabe kimbada nusu ba ko to da Loidari tukwapa yaito nwangale ko Pelbiong district Dr. James Eudu ngese chamuntebe etwakete Nuatoto kanwa idoun. So ejasi kese sodun. Mina tonena angora between unity to angon angolikaru. Natara kina kana ini ngoshan wa idoun. Mbon mami ko to tio jai. Okumuru kapeten. Twanya kisangora uni kamera kana kirondo idoun. Atwana na ipolo ko Pelbiong elamunit kanwa Ekadakada lo Imurok keja cheda. Roda aroma ngesa polo kinto na jakanto kao Pelbiong. We are operating at about 39%, which is quite below the national percentage of staffing level. There are districts with 80%, there are districts with even 90%, but we are operating at 39%. Staffing level low, Imurok at 46%. Imurok ngunu lu angaleu. Isto eje waklo de polumuni jade kisi adopan mo koleti bone je itoma aberu ngin ngisi soma iparan anya na rangor aberu ngin soma iteni kware aisido amokole tomna kan kese karitos adeksa tomna renwa pugan ko Pelbiong Ijati kede adeksa me pirorete tolobi kini amokola kesana lukanyape neste bed saja utukele ko yotu to se Ekadakada lo pielu tolobere Imurok aswa mami pedorit etolomunu amokola urukere so ija de peta ikamana amokola tomunadu. Again, it's the 12 health facilities. This is quite below the recommended number. The available wage. I can only recruit 2 midwives and 1 nurse. So that is the challenge. Nuatoto akwadakada kisira no kan keselo site aido na deksha nuko Pelbiong kangoli lab Ekadakada lo ngesi abuiki mokolia ita ICDO Nuatoto akwadakanya pa kisira no kan aboisna akwadakada kisikanya no kan Amokola ita dope beiti aya itangale wala watoto nepeta akwadakanya pa kasara no kan raibo na la practically no raibo nti mbosani kiniti. The was just a center too. We have registered the many referrals because of such issues. I remember the midwife I get, those mothers have to come to Pelbiong. It will be about 10 kilometers. Police la Pugane Manabe. The better kilometers can. Adakisha uni Nuatoto na uniet kededa Pelbiong Health Center for kesisi de rangor ko Pelbiong karaida ejapugan aina peta kenuka u gift aikeun adakishare to Nuatoto na uniet Pelbiong district je keda adakisha auni nu apolo kunu idotor angor ido adakisha ngun eraino ela na kina je kadi temwan itomona diop konye itemwan iuni wono bonezi jas keda adakisha nu idotor angor ano angun aina kiti angoro no ipu elosete ai matekia aido kum adumu nangale abortion elwaka ido iborengi ngesa ina kiti edumudi ya angoro no ipu ido inikine to routine edum nente amoke an kai beitor. This situation is even worsened by the fact that we have no doctors. We have a doctor who transitioned from Amuria that is studying in South Africa. But to date, he has not come back. And I have prepared submission to District Service Commission to terminate his appointment for abandonment of duty. So most deliveries which are supposed to be referred to Health Center for, which has a functional theater, cannot be handled because the only one doctor is even the acting DHO. You know DHOs are busy. Ina kiti angoro ni po. Ni bila sa kutoka na jengo. Ni dila desi edukana Kenya.
ni puelo setaburia ache no letenyo soroti Mama podwa pedo si aruchokin keda Dr. Joseph Etonu lo da elimita ebe ja shoman kinga narai agotar ke simu lo ejena keja ngunda etema chinga nesera na reja utene noi narai atwane Nuatoto akanyare pato maidoun ageun okarlo ilukumniare keda kaiseran diop narai elana da kis kosodim e bonga daracha nes buona temule mo torkele adekis anyuna chinga teni achawa health center fere era mayuna tomonare angoro ay mate ki tiono era ito soma tagoro abongori uje uteni lokolo inono lo ipolo brada akini kisachi achipi awuni ko ndo kisadaraja while crossing to the health center ya cho Abiolos dam na ti tosomao ajukanara Nuatoto addiction kwa kinga kanwa idonu kwa ikide ko Imurok ko kapele biong nesema jongitinoi ye ke da do pe biolos boni do abiolos ngin era na emo jongiti ema motor oxygen otoma ma motor ka equipment otoma kapade de rawo da ye Toyota ani imbo yangi da de petai sabiti ndio lo siko de la pelupe yakaiti budo ira unere farenga beru ne ko tai ara jengi wabu ne resoroti mama na hibor ne pat Nuatoto elukumte diope akwatare keda kaisera nukanyape kesapotu Atwaka Karlo elukumniare keda kaisera nuare bon kadekshanu kwa Uganda idumni joebe Uganda anasin kama kolia atomna kanyare kesimukete kanguli tunga elukumni tomon konya ningosit nesna ebem abuapugan olapalo kaintare okarlo pelo kisibo ubere aitolomona swamak luapugan kanwe kadakada luapia ikededam achamakin aililiauno na swamak luapugan kopekwana los Center for Health, Human Rights and Development sehad ngesipati jasi kediro ngeta iche luko kinga adakune woro kanwa ke onangaleu Nuatoto kap operation nuitunga nuangaleu kwa Uganda. Dilax Emi Alomu, TV East, Kapelebiong District.